cha ehye wo ho ni nyina no na ede wo house ronko ebre wo kidney no na we yoba nso na wutie mi amesre se niema huro bebre na abadwa so na ene yedi wrewura ye mamu no mesre se we obi a we sa niema ne bia obete so obitimi de niema wrewura ne mamu a kire se wo hu ne wo hwehwe wo ho ni nyina ne se wo ya se eho bechi na oba wasi so anasa baba wa wasi so na won ware ye won woda na still anu o pe bibi ebe ma wase ache de ene wo baako de ade na obeye mesre sa niema ni nyina emwa nipadua no ochina na wakwa konya cervical cancer enu ntine mesre biem se eniema na abebedwa so na ene ye toto ni bebre di piepia hye ya se ho na na se ye ma ye mu no mesre se ye nyai ni nyina anya body mu nyansa pekra kire se wo pe the healthiest organ any baby a eye very neat na eye vagina no hwehwemu ma yeti ase se vagina no eye neat kra chen yankasa ye num na ye de aduane efa no enu ntine hu hia se da bia no de niema bewurawura ho in the name se wo ye na eho aye neat da bi obitimi kra de niema hyehye ho a obewie achi no wakwa akofo ha ofoforo e de aba betu ni nipadua eso demo ne kra wo de niema ne hyehye ho no na vaginal pH no obabia umma ye mu ho na na se wase ho no ewo temperature bi e wo se da bia no enya na se eda ye wo microflora bi wo ho a eno ne boa ebo ho ban naturally every infections eho ebra wo de sa niema ne wurewura wo mamu ho bebre no na gradually o ti sa vaginal pH no eso enu ntino se ye 7.5 a enetimi boa kunti anyare wa ekwo a eye ode pu ani san krono ba ne ho a ubehu se gradually wode ne so atia bedru 2 enu ntino ye wo mpen bebre a oba bitimi ka se me de me kotena toilet so pe na manya infection ni nyina no eye sa niema we ye sa ema microflora no eso ti pH no ekofom yie pa ema eboa manyare wa hodo sisi a na enya ho afi wan hwe ya dachi bi no akwakofa cervical cancer obi kura timi yesa won woda afi obeware obewo baako no na afi kura de age egu kura na eho aye bagaya afi eduro bi antimi enka mmomu biem enu ntimi serew to obo ase na nanti ye ne bo abrabopa na sanyema no emwa na ofan edikan no aha ena yedi besi ene ne edapono so ayebeka ho asem no brofo kasem bronise tuberculosis yare a adosu ye wo ye mpotemu ha pa tuberculosis na ene ye be sha de credit sa tuberculosis eba empo tuberculosis ne kora no ye de eba ade ena kwan be ne ye be fa so ebebo ye ho ban afri tuberculosis no ehu enu nti yenya nimdifuo kukudam kese pa wo fie ha ye ne ba betwetwe nkomo afasa yare ehu enu nti mesre se wo be fro bi no bia fro bi na munyina matena se na moti ncheche pa ye de bremu efri ahinkan 93.3 FM so ewa ahinkan apomudi mrejumedie eso na me kayeti for say yen WhatsApp any SMS lines no 0594841044 0594841044 wo asembise bi wo message bi betimi dia kwa afin so betimi ahwe yen live on Facebook kona kwa search for Ahinkan 93.3 FM ne ye capital letters oba ebeba ho live na wa share yen comment bi contribution bi ni nyina fabra ho ye bekenkan ne mrepem ama nimdefo yi ayi ano ama ofefefe amekoswa kaimo se mi amidi dwumede ho kye media ne radio nurse rab na me producer ne obo machi dom ne dia ne kwaku enkroma aka Fricas
Yo, eno nti me nsɛm mmerɛ no mɛkɔ studio Bree ya bedwani no aba bedru na makoma no akwa aba. Ene Madam Ayene ne ba bedi dwumadi ana sɛ ya bedwani a yenya ne fidua me hayi ne din ene Madam Abigail Akpo a oye disease control officer ewo Old Town Chiefs compound. Madam Abigail mema wo akwa aba. Yo, yeah, Me pacho na empomboko de. Nyame adom na nso e. Nyame adom nso me ho ye pa. Ye da si ye pa nso se ye to nsa frɛ wo. Wan fe TNC form na waba abeka yensa. Madam Abigail enene e da pono se tuberculosis. Me pacho e ka tuberculosis kwa any day. Yo, me da si. Dedi kan medical nchia metiefo nyina enewie. Ya kase tuberculosis a ya kan wo ya kan kase mu se ensanewa. Tuberculosis ya yare a broni be kase e affect your lungs. And lungs no so what the by akan kase ma ya hirawa. Na sa yare no emu awa bi na de ba na sa amu awa na broni be kase bacteria. Omo no omo de sa yare ne ba no mo affect your lungs no. Na apart from your lungs no mo timi affect other parts of the body. Omo timi affect the skin and a brain no, but commonly no omo affect your lungs no ya kan kasem your friend no ya hrawa no. Okay yo me da si ye pa anti na tuberculosis sign wa bebrebe ni nyina ne no a ne yare a e kan yen ahrawa me pa cho na e de nsunsanso e ne den di bra obi anya sa yare na se me ni obi ti abe de ne mehu se wo sa ensan wa yi ebi yo me da si bebre and science a dead ema hu se obi anya saa yare ni bi ene so nipa kono obebo wa ewa eto aso ena afa se onipa kono nso ohuni a ensi so eno nipa kono wa na ne ho ayehye hu se na pomodin no enkoyie se nipa kono akono nso hono ma oya de kakra na ase wa bre ena saa nipa kono nso so odanyumra Oti fifre bebre. Ade niema eden de express on pakon wanya tuberculosis anase insane wano wanya bi. Yo me da si ye pa na me pa cho wo tuberculosis ye insane way. E wo link bi with HIV. Insane wa na chese sane. Me pa cho an. Enti pa cho akoye se empen pi no ye se obi bossa wa na owo yare efre na HIV bi no kura bi wo mu sa. No kura bi wo mbate kakra bi. Enyo bia ne ebo sa wa na owo HIV. Obo on ma oba owo bo nso a oni. Na adekuntia sometimes aye koba ne san say ye fra yare bi ye fra bibi opportunistic infection. Se wonya HIV na immune system no aye onipadua ni mu no. Emu ba ye weak, emu ba ye mre nti yare bia kwa Otimi ababe obesuyewu. Esan so immune system na ye weak ni nti. Yare bia asen a obekrawo. Nti eba ne sa tuberculosis no so osen a esan so immune system na ye weak no otimi ebowura ebabe sraw eno betna. And it's now most of times HIV clients na bebre na taiwo TB. Na mpacho TB no etimi manipa no sebio penifo no ma efon wa ye ti se obi a wanya sa HIV bia na. Me pacho ai se onya yare no na wanko ayare sabria ama ya anhwehwa doctor fo anhwehwem ama ye hu se sa yare no ene ye na ama ya ama ne dura no de titifia otimi fon wa timi be yo se obi a owo HIV ni bi. Yo, Madam Abigail, meda wasepa na mekoso aka yetiefo se ahinkan apomudin mredwumadie na masogu so amutie wa ahinkan 93.3 FM so yen WhatsApp any SMS lines no 0594841044 ubetimi do messages afa ho na contribution bi nso abetimi de aba o experience bi nso a ubetimi de abeto na yakenkan amatiefo nso etie bi ye stream live nso wo Facebook ko search for ahinkan 93.3 FM wo Facebook FM ne capital letters na kona kwohwe wo nso live me pa cho sese ya no bredodo sen me kire duration ben na nipa ne bebo wa eduru ansa na matimi a kire se sa wa no ensaman wa fise bia me ne obi tie wa de obi atimi bo wa na obo wa bre ben no bebo eduru ebo se me yem hyehye me se ewe ya nipa yi bo de enye normal ewa
me da se bebre first nanka ese obowa na be 2 weeks na watch mienu okay ansa na ye hu se bia bibisa but isi ani de wo bo hodum a da kopene wa obebo no e wo se we den wotimi kohwehwem na wo hu se yare ni bi e wo ni mu ana se ebi ni mu enti se ani se ade adwuma ye nya ni se ene ye obi timi bo wa to aso ana ne ho timi ye hye obo ohumye insi so ana se oya de kakra no wa bre se ntempa na okọ hospital no kona a doctor for hwehwem ni ehun se yare ni bi na eye manifant ne fie enka se wo twen na wo twimienu no ene ya wo wa na hu se sa ede ma kekan kan bi kan ho aye se wo ntempa na okwa yare sabia na doctor for na nurse for hwehwem ni ehun se sa yare ni bi ene eye wa na se enye enu bia okay me da se ye pa e me se ni din na ma ye hu se e yade a esan ye pa enti be den na asan me da se me wo bia me bowa na se mankata manu a okay wa wo be me no oso timi enya bi esan se emoa wa no me bowa no mo won fra mem enti wo be mi a oso betimi ahome ayede akomu okay na se ne face mask ya na se nose mask de nye covid pe na ebo ye ho ban free de bi mi nua ba tuberculosis nyina ebo ye ho ban free ho pa oh wow enti me pa cho wo we no se de ye hu no na ye ka no mutimi so ano kra efiri nipa ne so kra me pa cho ye timi so ano bra nipa na ba yare sabia no betimi atreat ya ma yade na ko me pa cho wonya ba yare sabia na ye hwehwem ne hu se enu bi na ye wa yedu betu aduro so abusumi nsia na se wo hwemu na wonum aduro ne se de ya kire wo na wonum aduro na abusumi nsia ne enso no na ne nyina firi wo yo me da se pa sister Abigail na me pa cho wo dan ne kofa sa tuberculosis iba ade e kofa sa tuberculosis iba ni se so immune system no e very weak etimi utimi nya saya really betimi be hye wo okay and afin so some wo dan mu a eni say dan mu matoto louvers matoto windows mu there be esem bi na always nim from my day efa dan nim and afin ma mo mbom pesu wo baabi e dan mu ana baabi no ma ba pesu esa ahomie no enye day enti mu nya fresh air self ventilation it take place e was environment okay nti chese baabi chire su bebra na obi wo bia obi wo bia onya abo wa no wankata na na se okasa ana woto nyoma na se onwensin na wanya de wankata na no a mamu on possibility se mu bi be nya very high okay enti mini me kunu ti mimi wo bi ebe ye den na me kunu enya bi me wo bi maba ayaresa bia mo de me ato aduro so ebe ye den na me kunu betimi afi se me ne da kete ba akoso be den wo nya bi oba yaresa bia ye no ku be kasa na ayempem bebre no si ehu so wo bia na ye do to aduro so ye fra bibi treatment supporter ye fa wo bia oben o de bia pen na obe kai o se num waduro en se oni pa ko no so se ehu se oben wa ye be screen no okay ehu se obowa sas eniya ede de kire se obi wo tuberculosis anansa ne wa no ye be ye ni nyina ye be busa no wo so obowa ni bi odanyumra otimfifire ohumie ensi so ya de kakra no wa bre o aya obu eya wo ya ebe busa ne ma ne nyina nti se ye busa ne ma ne nyina na so obia ebe hu se o de assign no te so no so de ne ye de ye kohwehwem ehwem na se ye bia na de na to edo se oni bia e wo se ye ma ne education se bia asumasi wanya se enti ekwan a obefa so ane ne betena nie bua no obowa onkasa na no se de wa wo ben no unya yare ne de ebi enti mi kunu me ne dampa so na anajo mada me den na makatama no abowa mame se de ningina mo nyina obi abebua no hunti enti wo se wo so bua no odo eden se enyumre se odampo film no obo betimi akata na no but e wade ya de a oba ote endemu no bete onu ankasa na obo ne kra so on pese ode be sound so e do kata na no se de wonso unya sansa wo na wo ye de o hwe no nti so always na e de okata na no se de emo tuberculosis ehu pa minua ba me pa cho ekum e wo kwan a wanya
one call hospital na doctor na nurse na for one to adro so na wotete ho na de compaibo obo no obo wo call nim say obi na de sayare na ma no to be compaibo no why de team no de wu sa enti se wo hu na se wan fa anya sa ne ma no wo se wan tene fia nkototo e wadro e wo drug store no na wutu ho na mo a obenya wayare na wan tu ho na mo na se de make wo de call prayer camp e to ho adro e wo drug store e wadro a oni na ho na dakutim oh wow yada siye pa Madam Abigail na me koso akaya tiefo se dwumadi amasogu so amutie eye ahenkan apomudimre edwumadi yen WhatsApp any SMS lines no eye 0594841044 ubetimi e de wasembisa afa ho contribution when your experience ni bida ubetimi etro ato ho na wonso yakenkan ama afoforo nso ehu sene etie na Facebook nso is streaming live ewo ho ko search for ahenkan 93.3 FM obo a ebeba beda ofefefe ho nso betimi de contribution kroya afa ho na yakenkan edi amount yebesa akọ Madam Abigail ho Madam Abigail nti sese ya no me ye obatan ana me opemfo ena me wo sa ensan wai bi ma wo kwan ben na mefa so a me ba ketwa na abodoma no enya sa tuberculosis ebi yo me da si bebre aya na mpempin no se yenya obi a o ya we na de to edro so a if e be contact tracing ye ko baby a wote no e ko screen ni ne busuafo ni fie no mutimu nyina ehwesa apart from no obi wo ho a wonya yare ni bia e na children under 5 no so e ba ne sa ye do mutu edro so okay so wonya do mutu edro so oh okay se de onsa kran ne de ono ntimi se de opani no ompako no obo wakra betimi atua ho na betimi afri ne nchana kran de oni sa nim de no okay nti children under 5 e ba ne sa e do mutu edro so okay na mpacho wo enkwala vaccines ya wo mo ye wo mo ayede wo mo bebrebe bi wo ho e bo mo ho ban fi sa ewa ne ho me pacho an BCG eye de akola na bofra no nya beto wa ye wona abetini sanifa abetire no eye BCG no enu e bo mo ho ban efri sa yare no but enu nche so wa akola ne sa apane ni nti onya nti wa all the wa akola ne sa apane ne e bo no ho ban but I really de as time goes oye exposed to bacteria na obetima dey enya yare no nti ne nyina agina ho ban bo me amenya bi no se de mebo mo ho ban se de afoforo mintimi fa ma afoforo okay yo medasi pa enu nti no yesua bebre kwan ben ne be fa so e bebo ye ho ban every se prevention makra e kwan ye be fa so e bebo ye ho ban ne se education okay dan da se ye ma health talk health education amanfo ani beba ho se me bo me ho ban free insane wan no se me oba bi no obi bo wa bebira se me de me twe me ho kakra ni se me gina ho saa me twe me ho kakra e na afen so me so na menya bi no e wo se me de hye me ma adwemu se ni se me de ma afoforo na ya re ne tre enti me so na menya bi e se me nye ho saa eni ye kire se eni me den de kire se menya saa ya re na e se ntempa na me to na monko ayaresabia ni ehwehwe mu se saa enema na eya me ne bia na de me to aduro so afia de me to aduro so so enema ye ba kire me se menye no e bia sisi awanya saa yarewe ntu ba wa abomodia na katawa no se de afoforo ben enya e wo se saa enema ni nyina ye de yedi so edi saa enema ni nyina so a ebema etimi etu yare na se e na afia so nyanya ya ko hospital ne fa ntu aduro so de ntu de oto so a se de be kire na bosumi nsia na ye num no adono so nya no mabosumi mienu a ese wo bala oba ne oti ahoro ane yesa akohwehwem yesa adono a onom ye no abrasia abosumi num obesa aba ni na sa wo num asana abosumi nsia no so obesa aba ne yahwe se afiri mu kra nti ni nyina nhihye ye wo aduro ne num nyina ese ni nyina wo sa nipa na wonya no ye de udi so udi ni nyina so wie num aduro ni nyina awie a unwie na bibia afiri mu nti enka sankrofo no so be di so pan obo no nya no maduro no ba kun no atu kwan oba bebusa na sen yes wo no prayer camp obe trace na is we free ampatemo be bi kura kokuro foforo so kura mi ho so edo no no mu wie nti no na oba bi a wo kɔ no so san na de kwa akosa nti si ehu si enya sa yare na si eden
yajitum ne duro no ema ye fanye eye obi na ato yare na mame na sei yajitum ne yenum duro na etu ase esanse yare na e de eku na yetimi nso se etu ase okay ekum ene yetimi tu ase na mpacho wo aya mpem bi ne yese black man black sense obi timi kwa yaresa bia ese wanya HIV o wa adwin bi se me de be san me nko ami nwu ensan wei obi betimi anya adwin bi se me de be san enu ntimi pacho ye won hyehyeye bi a ebia mpotemu a nipa ne temu betimi ama nipa ba ku mienu bi ehu se nipa sei yare sei no wo se de ono ne kra an take that precautionary measures na obi ote wo no betimi aboa ama edimu me pacho an empata na ye community volunteers omobua almost from community volunteer treatment supporters almost omobua e ba ye hu se assume se wanya yare na esan so me community ye no mo na ye adwuma enti almost omo kan se bia we assume se yare there bi ne mo no so ne be kosa nipa no okay abusuafo na ebuo nipa ko no anu meduro no so omo anu so be esra no se nurse for yen so ye kosra no ono so ahu se mepacho yare we ayewe ukobedwom a ye sei katawa no bo wa ye sei nsan kofo no so boa okay omo nyina boa e ma yare ne ase de etu ne boa no mo boa ne nyina so mo boa se nipa ko no behwom anu na edu ono mo so mo so ko se de ya nurse for ye ko afiefie mo ko sresra ayare for ye home visit omo so tu san na mo na ye no ma na eye enti omo so e wo client omo so e boa ye e ma omo hwom no mo madru okay yeda si ye pa etiefo ene yesua ade na mekoso akai wo sa henkan apomudin mredwumadie na wasoguso a wutie e wa henkan 93.3 FM so yen WhatsApp ene SMS line ye 0594 841 044 0594 841 044 you streaming live on so our Facebook ko search for henkan 93.3 FM our Facebook FM ne your capital letters oba obehu ye wo ho live now so we leave you comment ewo Madam Abigail yem potemu ha enam say ahenkan de your community radio enu nti no conditions a ye fa nyina ye conditions a atese won potemu na me gina so ebisa say sa TB ana say ensan way ye hwe ye mpotemu ha etesen wa ha edoso isa ana etesen hwe ye mpotemu ha edoso na nya bebre sa isa se omo ba na de omo tu aduro so omo hwemu num nti enye yare a aginsem ewo mpatemu ha okay yo yeda si ye pa enu nti no efutu ben e na obegina we so de ama youth ni obi a wotie ya awie afasa ensan way ehu afutu amede be ma youth ni obi a wotie ya awie afa ensan way hu ni se ayem bia so ni obi tifie na wo so obo wa emponye fie mpatem na wo so obo wa wa obo di ehu okay so impon pa kunu nye ready se obo na adwe impon so so hospital drugstore dia se obo ni pa kunu kas wa obo die ye ko hospital ana so metitu ana mo ko hospital na ye hwehwem ye hu se yare bia ye fa hu ntu edu so na ho be de ebeko okay ana afi I think say enwa any best thing say ya be boa ye ho na no bi nko kase bia wo passe se me wo di gina ne ba bi bone wa na makọ ne ho say ase wo bo wai dudu nti ko hospital eno ni asem no so we betimi aka say o passe nti wa wo tie mi awie se mpo bi antie mi a se wo se wo ankasa wo bo wa eni se wo twen ana wo drugstore ekoto eduro enom ana de ko prayer camp ekobo won paye ana wo dwen se obi na ato ewa bi abeto so ntemu ha to na monkwa ya resabia na fa onko cha doctor fo na nurse fo se ye bia ombe hwehwem okay omo hwehwem na se ye bia omo do betu aduru so na onu hwem so num aduru no so a asie betu yo ye dasi ye pa wo nkyerɛkyerɛ pa wo de ama yen eni na me koso aka etiefo se ahenkan apomudin mredwumadie na masogu so a motie no yen WhatsApp ene SMS line no 0594841044 ubetimi so ahwe live on Facebook me pa cho complications bi wo ho bra obi enya sansan wei na se wa ma yaresabia o se wa ba yaresabia de na to aduru so no enu achi no otimi konya o hawo fufuro bi se utu wana monkwa na ye do utu aduru so a
only complication me but one to one amana wuti fear de be ba ne se won so aso an se ubewu because edro be emu awa no esan se one to one amania for into edro so nti emu ano multiply no me dey o mo multiply nti the least a year obeya ne se obede ubewu. Oh, okay. Na so omo yesa omo say ahrawa no. Me patcho omo say ahrawa no. Oh, okay. Enti no ene no etiefo mesre me dia homa ne betu dwa homatrofo no me pese me bobo ne ntem na amakwaus netimi aba. Se wo ye obi na wote wo na se dia ade a ye ka ho asemi. Wo nso no wo experience bi. Ana mpo se wo obusuani bi a e bi a wo sa wo hawo yi bi ana se anything at all, any contribution at all, so betimi afre na wabadwumadi yi so na wonso wo de wasem bisa ana say contribution aba. Vodafone no 0201 944 485 0201 944 485 MTN nso 0554 820 910 0554 820 910. Yenyo frefo ba ko sese ya. Hello. Me pa cho me mo akwa baba hinkan ya pomudin mredwumedie so. Ya nia. Me pa cho udin ni baby a wo frefri. Me dia de Charles Kwajo Mpenyinansa. Okay. Come. Okay. Na we dia me frɛ abomaba so kase pa enam dwumadi a mode bre atiefo nyina. Yo, yeah that's. Danze awia yi ma me nurse no abie nyoma ni so ama ye hu nyoma yi pa. Okay. Amen say mu me be me question pese me busa ma me nurse a ne say. Yemfa ne say manya TB. Okay. And my ban mama me vaccine na ma o metane bi a abo me ho ban ambasa me ale efi ho. Metumi asan anya biwa na. The question ano. Okay. Madam wasi. Yo, yenso ye da si pa se wo frɛ e ba dwumedi so. Yo, ntina me koso aka yetie for sa homatrofo no Vodafone ne 0201 944 485 0201 944 485 MTN nso 0554 820 910 0554 820 910 ubetimi afre na also odi wasembisa contribution nyina aba. Madam Abigail me pa cho ntempa no mpa cho me say yenya ofre fofofro. Okay. Hello. Me pa cho me mo akwa baba hinkan ya pomudin mredwumedie so din ni baby afrefri. Madam Pacho, me din dia ko share de wa correct. Okay, Pacho ufrefri hifa. Me Pacho ufrefri hifa. Atuma semi oduma se. Okay, inti me Pacho. Nyame anta mo hone ntesa mo de maye. Okay. Na yeda mu na se mo ko so a ntese na yehu ye kana sen. Ye so ti yehu. Okay. Nyame kam. Amen. On ka wonso. Ba yeda sipa. Hello. Me Pacho me mo akwa baba hinkan ya pomudin mredwumedie so din ni baby afrefri. Yo, you're from me, Kofi. Okay. This referee, Odankwanta. Okay. The person is this and say, but the man I met with them when I had you. Okay. Sir, I get number tabo wapa. Now, the hospital, ma. Acquire that TV at the end twice. But I'm saying, the boy, but me care European. I run a thick and a white. Esa misa koye we ni bi wana. Na me pacho ye no na ebi wo ma na ebi nim. Na bi nim. Ma koye na twice or down hospital ni bi nim. Okay. Me pacho. Na say me bowa. But me no ordinary cough machine no. But obi chred onye doctor o chred me me akakadru. Okay. But I'm saying me tia Europa. Me pacho mate. Madam be you no emrepe me da se pass of ba jumedi so. Hello. Oh. Hello. Okay. Yo, me pacho me kwaso aka yetie for say ahomatrofo no 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910. Madam Abigail, me pacho ye besha se video Fred e di akiri ya wo se why lapse no
oya ye negative but still a obo wa no na amaman na horo na wo yi no edoso pa antie no eye den onsan ko ye biem me pa chon ebe ya onsan ko no onsan ko ye labs ni biem sometimes when it me try x-ray ebi wono ma na ahoro no ye nya wom ye hu mo wan wom okay it me try x-ray e ma ye hu say mo no ma affect o ahra wa no lungs ni it ebe ya onsan ko ayaresabia okay no onsan ko ye labs ni no obetimi to request for x-ray no okay ent me pa cho say sha brofo kasem yesi bibi the incubation period into tuberculosis no eba obi mogem a emre sen ansa na lab ni betimi detect say nipa we o TB ni bi incubation period no edi say emo ani ba omu a edi 1 month to from 1 month to 3 months asa na ebe den di sa signs and symptoms ni be den di ama ye hu say uye nya sa TB ni bi. Oh, okay. Internet say fan said you're free. Ebia first 1 week no koye test 2 weeks time no san koye still na che say I'm one manifest here. Sa incubation period years time e be di kan first signs and symptoms of the disease. Into ebe ya nkon san ko. Okay. On san kon ko check it. Okay. Yeah, that's it pa. Na me kwaso aka eti for sa homatrofo no 0201 944 485 0201 944 485 and I say 0554 820 910. Hello. Me pa cho me mo akwa baba henkan ya pomudi medwumedi so din ni baby afrefri. Me de danso abia me ka se fi atem. Okay. Ni ti kan me da ba so body e be ba mo se manya bo che da ya ri. Okay. Me ba cho yare ni me be se me hu se si bia wo ya brand ya na se ka. E won sunsun anso wo ne wo yere be munem ana sunsun anso wo akwala bia enam kwan so modene beba na si foforo so ho a me pacho wo ne wo yire ne se ebe sign na se wo ka empaso agudi mu one mefa ne se one se bia ebetimi asan me yire in case se me menya okay na two efa no me nwa agro se bit affect na okay yo yeah that's ye pa madam be one okay me kwaso akayetie for say ahomatrofo no 0201944485 and I say 0554820910. Hello. Me pa cho me mo akwa baba henkan apomudin mredwumedi odin ni baby afrefi. Odin ni baby afrefi. Pa cho me di Rose me ka se fi abenase. Okay. Ka cha na me suma se mbuta ni se. Se wo no bi o mantem na hu so obo sa wa ni bia. E kwa be so na obetimi akwa na nche na na edi sa hu ko. Okay. Me pa cho me da si ye pa. Okay. Madam be you ano. Enti no ye be studio B. Madam Abigail, me pa cho ni edi kan no o say wanya TB nsan wai bi e na waba na mode na to aduru so. Ne ho ato no obetimi asanya bi ma na. Me pa chon obetimi asanya biom Adentia so far as na obeye exposed to the bacteria no unyae na ho ato wan medo na ho ato okay na ye bia obi ewo bi na wabo wano wan katana no emo wan wo enfremo na so ahome akom obetimi enya yare no yare bo no chicken pox unya unye biom but TB de entesa obetimi asanya biom tini nyina ne ahoban bo okay ena ni otoso your friend edi etoso mi ensa no nso say wone ne yire omudi mpaso agora ebetimi ama ono enya na ne yire nya abofra no mbe wo no abofra no nso betimi enya na me pa cho de bi se wo ana partners ne ba ko enya eno ne se obo wo be kata no ene de enfa ho se mudi mpaso agro enti obetimi de bi and yenya mfiri empaso agrum se ebi ampaso agro no se bi o se bi obefe na no unya nipa no TB okisi na wonya debi okay se no ani se onya ye no wako hospital na to edru so ene do no so se wo start na no ma 2 weeks onum ni ya if 2 weeks e kon untimi fan sign okay
provided say one num ni ye say the ye. chire ono one num ni ye nti every 2 weeks e kono untimi fan sign obi eno nche say ase etu e say wo to aso akosi abosumi nsia na ye de ama so one to aso akosi abosumi nsia na ene da yare na gusu won mu but every 2 weeks kono start here drone na untimi fan sign obi. Okay. Yo, yeah, that's ye pa me koso aka etie for sa homatrofo no 0201 944 485 0201 944 485 and I say 0554 820 910 0554 820 910 me pa chod ofre for to so biem no so say oni obi timantem say dem dey can be sign we hu say obi kwan ben no mfa so approach nipa no na one ne nkasa na ma because one say before the so ban different ente say abrofo din na so ninyi na mu bibia mu asi ehu na akwan eno ne say bia mpa kono be kɔ no ho ni na ne kasa ne be kasa se de kwan abefa so ne be kasa e bia asumesi na menua na me ma me papa maybe me tie FM anasa me ko hospital kwa na nurse for ne bo yare bi hu deru say ni say ne be me say me hwese de wo ye ya ase ne ni eye ase ntimpa chonke be ya ka me stress nka betu ho na mo so de obenya wapom din. Okay. I think say ninyi na ye kasa kwan abefa so a ndo ni pa ko ne be de ebeka wo aka ne keto akura still a se wapa asemu ninyi na ne say ni ujai na enyo no kwa na ye no anya we be ye wo nua bi anase obabi anase wo fa bi anase o mama bi nti ninyi na say ye nyina ebe boaboa ye ho e wo mantema ye wo na etimi etu yare na se nti na megina so ebisa say health volunteers na wo ka no important bia wo bi say bia wo bi bia wo community volunteer na mpacho no omo adwuma no anything omo adwuma ne say omo bo nurse fo no e wo afiefie mo adwuma ye say yes stress na enkrofo wo fie mo mapomodin won te say anase impo so omo hu say yare bi aba e say bia pandemic ye ba ya na apart from ko ebu say yare bi aba ne asumesi wo fie we mu ebia ne ho ada ne ebia yare bi a sisi a order ne di no enya yare so odi tene so odi kwa yare sabia omutimi boa so mpako no privi o man kan jo bako se bia hospital omutimi be kacha nurse fo no sa ampatam no mo yedwuma ne se bia me ho se fie we mu se ni se e wo ho nti se be ya muntu ho anamo. Okay. Enti me pa cho mo no omutimi ma health educations ni bi ya chiro mo ma ya chene de ya chiro. Okay. Ya chiro ma most of times I na nurse for na eye but esan say ye niomo na ekọ ye nti ebi etimi sua but ye nja omo so omo munye ye ya na ye. Okay. But sometimes so obi wo community na so hu bibi ya rebi na bibi a otimi ebo ono amane asana abesi ye so. Okay. Yo ye da sepa Madam Abigail na me koso aka etie for say dwumadi a wasongu so awutie e ya henkan apomudin mre edwumadie na ya homatrofo no ebiem e ye 0201 944 485 0201 944 485 and now say 0554 820 910 0554 820 910. Madam Abigail, kwala bi anya mine megina mefa sa akwanya so na say disease control ni de yen sheda emfa bi ma hada nti ne wa bai de megina so ebisa say TB yen sanyade ye mpotemu ha nsanyade no ebi de hina ewo soro pa me pese obobo bi so keke na ahinga etiefo ehu na omo da omo ho so na omo ya hwe yie TB ewo soro ena enye TB nko like say yare esin sign say nemu de say you say disease control for den yare ni nyina mo na munim ne dɔɔso wɔ mpɔtemu ha ne ne nnɔɔso nti no na pese obabobobbo bi so nkakra ye wo yours jato eno so wo ho. Okay. Eno so sign ene ye HIV si de HIV ya ke eno so site TB so sign na HIV ne dɔɔso. HIV wo mo ye ho adwuma ntake si nya komo. Okay. Yo ye beda se ye pa emisa kakakra bi na ye bre no ayebe na mesa de ahomatrofo no atodwa biem Vodafone no ye 0201944485 MTN no 0554820910 ubetimi afre na won so de wasembisa aba me pa cho ye conclude e wo final words wo be kan de ya ye nyina wrapping up na afi ye nhwe na yemfa dwumadi ni brewe
say the medi kan no tuberculosis ayɛ insane wano etimi ɛyɛ obia ɛyɛ pani ɛyɛ akwala etimi yɛ obia ɛna afi nso ɛwɔ sɛ empatem ayɛ wo yɛ nyina yɛ boa yɛ ho ni etu yare na se ni nyina ne sɛ what wo so obi wo bia prompt no me nua say ni nte be ya enkodra hospital di kanko hospital na yɛ hwehwem edrobo no ma yɛ se unyanye edi be ma na etu a wo hwemu no nko ade be de yare na se betu etinya se nyina be boaboa yɛ ho ni etu yare tuberculosis ɛyɛ nsane wa no ɛwɔ yɛ mpatem ha okay yɛ da se ye pa mami de wa kyese papa nsuo batie be fa no hello me pa cho me mo akwa baba hinkan apomudin mredwumedie so din ne baabi afrefi yensa entimi anka no kose yensa entimi anka no eno nti no fast forward ne yebekọ Facebook yen abefo ntintan Facebook so social media na yakọhwe comment kakra aba ho yenu abema ba ko so the Charles Comey or say what an insightful and educative program ahinkan you do all by Charles Comey yenu abema yeda si ye pa and I wako be praising so it's a great program full of education keep the good work up yeda si ye pa and yenu ba konso wasi Janet Dakun ono de o free US wasi here in US we do PPD every year and when it's positive we do chest x-ray so they have to introduce that in Ghana for all workers na che say no ne dey akwa say routine ade lab bia every year ne ye na che say wo bia na omo ahwe ne ntema ye chest x-ray no na ye dey treat you Ghana ha na anyway dey penifo yesre mo munye bi mayen na yetimi aye ne brano Madam Janet ye beda wase ye pa Madam Abigail Mpacho chia nipa mienu mayen na dedi kan mechia me sweetheart thank you Mr. Charles Comey okay na mema mami esi na nekua Kofi na me mama ne me papa ne me nuanu mu nyina na madam fo Victoria Misre nyame Tio munyina newe omunyina eda wase ye pa nso se yeto nsafre wo waba na wabeka yensa amadwumedie aye kama pa na me koso aka yetie fo se ahenkan apomudin mredwumedie na wasoguso awuti ye de brew fiade bia bra donko abo pepepe de kosi se no mienu ebebo so ntimesre se fiade bia no donko bo pepepe a obesi nkonwa no wanya adaje enya abotrate ase etie apomudin ho nsem mapa a ye de brew afri ahenkan efidua mu ha visa de bia ye de brew bia no ye ade a ekoso ewo ye mantema na ase ye mpotemu ha na nso fa bi etu usire mu ebeboa wo ne wobusua na motimi atena se enyini ache mechia me mame Auntie Maggie Calvary Church ena Madam Salome ofa yaw asumedu wofa mechia wo yie pa de bia wo simitie wo pa wofa mechia we ne pa amedase se de bia wotie me mechia o township staff nyina mo nyina nyame enhira mo nyina mechia obia aso me sister aso awoton mo mechia obebre ye besan ahia biem dase ene na ye de apomuden ho nsem foforo e de abro medamwase bye bye